Poslije nevremena dolazi vedro. A kad je vedro, onda ima posla za Sputnjika. Eto, idemo kući. Prvo ćemo svratiti u mesara. Vidit ćemo šta ću još kupiti. Za danas i za sutra. Danas ćemo nešto obići. Malo bržolica, bez kostiju, sol, papar. Staje se jednoga zlo malo granela i to je to. Znači, radimo jednostavno. Stavimo malo maslinova ulja, koje služi kao vezivo. Umočimo bržolicu, malo začina, stavimo malo začina i stavimo u šrovaljicu nazad i ostavit ćemo dok se upale gradele malo. Samo štopat. Znači, danas nećemo smokat, nego ćemo na drva u kombinaciji s malo garmuna. One bržolice će vape riješiti. Ako nas vrijeme pusti. Pa i ako nas ne pusti, kada ja poklopim haubu, briga mesa da vidiš jel pada kiša ili ne pada. A pošto sam vratimo u autu naša bočna Heineken, ja sam uzela A2 Heineken dok sam malo pripeče ovo. Sve ne priča o Heinekenu kako ono ovaki onaki, a u principu on je uvijek isti, zadnjih 30 godina je on isti. Ovo je sad naš tradicionalni dalmatinski način kako mi pećemo zapravo vode. Znači, ključ svega je inferno. Znači, nabij temperaturu, neka zagori sve, znači, nema bakterije žive poslije ovoga. I kad sve dobro užari, onda ćemo rasprostiti doli žar i ispeći šta imamo. Znači, ako vam se sviđa naš kanal, to je moj kanal, ako volite roštilje, ako volite građevinu, grunf inovacije, a boga mi ima i muzike, preplatite se, stavite obavijesti, pa će vam dolaziti sve šta novo izbacuje. Evo, ovo što mi je ostalo začina, što sam iša sol, papar i ovoga malo zla za gradele, se nadoljam maslino ulje, ovo je ono što sam začinija. A ovdje sam kako Amerikanci rade iz miša, recimo ovako do ovdje, apple cider, kvasina od ovoga jabuke i možda još 2 prsta maslinova ulja. I onda kad se krene peći bržovala, s tim špricaš. A ostaće mi za sutra kad budem radio sljedeće gradele za špricanje. Evo ovdje kak je inferno. Inferno je negdje oko 250-300 stupnjeva, mirja sa onim termometrom za gume. I sad ćemo namazati gradele i kreni sa pečenjem. Ovdje sam desno nabacio gorivo, a lijevo sam stavio malo slobodnije da mogu tu staviti da se sporije peče ove bržolice, a ćevapi sve evo i ćevape sam stavio ovdje gorina. Nisam vam isto na stolu na autu. Sad ću peso prvo opržiti dobro vamo preko velike temperature da se zatvori, pa ću ga premjestiti vamo limbu gdje je manje. Evo to kuri se dobro, temperatura oko 250, ovo sam izgledao pa ću porvati malo postoji. Kad je inferno, pa nek je inferno. Sad bi mogo puna svoju, oprži, ide se dobro. Evo uvijek isto, neske hoće balansane i stigvice. Sad ćemo i njih baciti, evo je povrće.